Kami mempunyai informasi tentang lokasi di mana para sandera kami yang meninggal berada, dan kami pergi untuk membawa mereka keluar dari sebuah terowongan, 10 meter di bawah tanah, kata Panglima Militer Israel Herzi Halevi ketika dia mengomentari operasi untuk menemukan 6 jenazah sandera di Han Yunis saat berkunjung ke jalur Gaza bersama komandan militer. וההליכה להביא אותם ממנהרה 10 מטרים מתחת האדמה, להגיע, לחפור, לאתר את המנהרה, להיכנס ולהביא אנשים שלנו שהיינו מאוד רוצים להביא אותם בחיים, אבל גם להביא חלל לקבר ישראל זה דבר מאוד מאוד חשוב. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.